Moi rive la kay moi sou travail, moi sou TikTok, moi wè Kate. Ah! La Laura Paré! La Laura Paré! Relais 772 777 whatever, okay? Moi même qui yon visye, m'prend téléphone nan, ploup ploup ploup. Alors, hi. I would like to moi order. Et bien ti moun moi gen manger ya. Oh wow. Ah! Oh wow, on peut le manger. And then, me pois. So kon ya nou pal goûter manger ya ensemble. Mama Kate is very sweet. Mama Kate is so sweet. Li gen an pil patience. Li di kon sa ke, ok, konde bien. Et manger bien. I said, merci chérie. She was so sweet. So, an ale. Crab. Wow, look. Manger an bel. Li vraiment bel. Oh, wow. Et li ba ou an pil. A lot. Okay, li ba ou an pil. Nou goûter. This time, mwen gen meat. Okay. 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 Okay, Mommy Kate. Okay. Manger a bon. Manger a vraiment bon. Manger a nan sauce mwen. Manger a nan sauce mwen. Ma bal 10 sous 10. Alright? 10 sous 10. Mba manger a 10 sous 10, ok? 10 sous 10. Moun ki me goûter manger yo, fè m konen, di daf. M vlo goûter manger a, dim ki le, et puis ma fè un review pour nou, ok? Pour manger ça, li te $25, mais li worth it. Li bay an pil. Li bay an pil crab legs. Li gen an pil viande la den, et an pil la lo. Anyways, guys, merci.